طور معلوم در تمامی کشور ما یک ایدی زیبای آریایی را با هدایت سرور دولت همکنون رسما جشن میگیرد و این جشن سده است. سده در عرفی، در تعارف تاجیکان موسم چیله خردک میگن. جشن یلدا در تاجیکان ما همچون چیله کلان جشن گرفته می شود و جشن سده همچون چیله خردک. چیله کلان و چیله خرد دو موسمی هست که انسانیت رو به روشنایی نزدیکتر میکند. یعنی که دو چیله در تعارف ما چیله ها گویا اکا و دادر بودند و چیله خردی همه وقت میگفته است که من مثل اکام اگر عمر طولانی 40 روزه میدیدم که چه کارها میکردم. امروز به سبب نیست که ما از یلدا و سده یاد کردیم و از دو چیله که برادرانند. خوشبختانه امروز در جمعیت ما نشستند امام حسن و امام حسین برادران بسیار گرامی ما که همون مثل چیله کلان و چیله خرد در خود تجسمگری همون احیای طبیعت رو به روشنایی آوردن و سوی سفیدی ها و سوی نوروز ها رسیدن رو تجسم کردن. واقعا هم این جوان های هستند که باعث افتخار هر ملت بوده میتوانند و وقتی که من اصولا به جوان هایی که خود را سرسپرده علم، معرفت، دانش، فرهنگ کردن نظر بدوزم، بار دیگر برای خود میگویم که این ملت با این گوهرهایی که در ترکیب خود دارد انشاءالله ابد زنده است و راه سوی ابدیت دارد و راه سوی پیشروی دارد. ضمناً چون گازت SSSR گازت مردمی است، ما خواستیم در این روز ایشان را قدردانی کنیم. با بینندگان یوتیوب کانال SSSR رسانم که امام حسین دیرکتور بیمارخانه مرکزی شهر لیوکند است و امام حسن دیرکتور کالج طبی شهر لیوکند. یعنی دو نفری که داوطلبانه و از پیش خود پایتخت را رها کرده به مضافات رفتند تا دانش و ملکه طبی خود را تکمیل بدهند. اینها جراح هستند و در کسب خود بسیار چیره هم هستند و تا جایی که ما میدونیم چون دیدند که در مرکز رقابت هم زیاد است و به مسئله استادان کمتر اهمیت میدهند، برای تکمیل کسبیت خیش نه هراسیدن رفتن مضافات دور و شهر لیوکند، یکی از شهرهای دورترین ولایت ختام، و در آنجا از خود درک دادند. زیرا هر تخمه زراعتی که باردار و نسلدار هست و حاصلبار است، در کجای ما آن را کاریم و همو سری وقت بخش آب ریزیم و ملایم کنیم و پرورش دهیم، انشاءالله ثمره خوب به بار میآورد. اینها انا همین نفرانی هستند. ضمناً دیپلم SSSR داده شد با امام حسن دیرکتور کالج طبی شهر لیوکند برای عملهای سازنده و آبادکاری و پاتریوتیسم. از این طرف تشکر زیاد. من منتظر هستم که اینقدر مهنت ها و کارهای ما رو شما از این دوری میبینین و تحلیل میکنین و البته که باوری دارم که در فیسبوک کانال حتما ما رو تماشا میکنین و هر اون کارهایی که ما میکنیم در فیسبوک در سایت میپرتیم برای بینندگان که ببینن ما چی کار رو انجام دادیم. بسیار استاد درست قید کردن که انتخاب یعنی با یک ناحیه دوردست رفته کار کردن برای
нафаре ки мисол аз оилаи деҳқон ки ба як музд эҳтиёҷ доранд, дар ин ҷо хуб буд ки мисол мо мемондем кор мекардем, лекин мо таҳлил кардем ки муҳит моро иҷозат намедиҳад. аз ҳамин лиҳоз мо интихоб кардем шаҳри худмона, ватани худмона, шаҳри Леваканта рафта дар онҷа касбияти худмона аввал мо такмил додем дар назди устодо дар шаҳри Бохтар, маркази вилояти Қатлон, ва баъдан мо рафтан ҳамон корҳое ки яъне ихтисосе ки аз худ карда будем омӯхта будем, рафтем дар шаҳри Левакан ба халқу ватани худ то айни ҳол мо хизмат карда истодем. он касе ки меҳнат мекунад бо боварӣ комил гуфта метавонам ки ба ҳамин дараҷаҳо омада мерасад. ва шумо беҳтарин шахсиятҳое ҳастем ки мо ҷавонҳоро мебинему ва як дастгирӣ мекунем, мо аз ин ифтихор мекунем. саломат бошед. саломат бошед. муборактон. дипломи сер дода шуд ба эмому ҳусейн, директори беморхонаи марказии шаҳри Левакан, барои амалҳои созанда ва ободкорӣ ва ватансозӣ ва патриотизм. шумо чӣ гуфтаед? албатта ман бо эҳтироми бузург аз шумо миннатдори худро баён мекунам барои як нигоҳи хуб, нигоҳи дуруст. мо ҳарчанд ки ҷавонем аз дастгирӣ бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Левакан ва дастгирӣ бевоситаи муҳтарам вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ки мо ҷавононро дастгирӣ кардан бар як масъулияти хеле баланд боварӣ карда ба мо вай кардан. албатта ки мо як мақсад қатъӣ ба зодгоҳи худ рафтем. мақсад ҳамин буд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷарроҳи кӯдакона бениҳоят кам аст. дархостҳо зиёд буданд, пешниҳодҳо буданд ва худи беморхонаи вилоятӣ ба шаҳри Душанбе. албатта ки мо зодгоҳи худро интихоб кардем, чунки дар он ҷо бениҳоят шармандое ҳастанд кӯдакҳои дар ҳама самт, мисол бемориҳои модарзодӣ зиёд ҳастанд, дигар бемориҳое ки дар кӯдакҳо дида мешаванд. мо хостем ки дар худи ҳамон минтақа дастрасии хизматрасонии тиббиро дар ҳамон шаҳрвандон сари вақт расонем. албатта кори роҳбарӣ бояд ҳар як роҳбар аввалан адли хуб дошта бошад нисбат ба кормандони худ ва шароити хуб барои мутахассисон омода кардан. ва имрӯз мо сай кӯшиш мекунем ки шароити хуб барои мутахассисон дар ҳамон минтақа ташкил кунем ки ҳамон мутахассисоне бошанд ки халқ эҳтиёҷ ба як роҳи дур ба маблағи зиёд расход кардан, мисол дар ҳамон минтақа як ёрии бевоситаи худро ба халқу ватани худ расонем. ака бубинед, лимити қувваи барқ, набуди равшанӣ, набуди гармӣ, оби гарму ханука дигар паркҳои хубу сараву театру кинотеатрҳое ки шумо дар Душанбе раҳо карда рафтед ба як шаҳри музофотӣ. оё пушаймон нестед аз ин? не, албатта ҳарчанд ки мо дар қисмати музофотӣ ҳам бошем, дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ бениҳоят зиёд ҳастанд. мо имрӯз дар шаҳри Левакан аз ҷиҳати барқ, аз ҷиҳати гармдиҳӣ танқисӣ намекашем. дар соли 2023 мо дар худи ҳамин беморхонаи марказӣ ҳамаи ҳамин мушкилотро мо бо сари баланд гуфта метавонем ки паси сар кардем. ҳалу фасл кард. ман дар охир гуфтаниам ки ин ду ҷавоне ки дар ин ҷо ҳастанд, бибинед ки тибқи проектҳое ки Ҷамила Боно ҳам пайгирӣ мекард, ҳамун деҳи ман, ватани ман, ободкориҳое ки мекарданд, он мардуми сарватманде ки буд, аз он чизе ки дошту дар марказ ҷамъ кардааст бештар, ҳамун деҳаву шаҳру ноҳияҳои худро обод мекунад. вале ин ду ҷавон беҳтарин сарвати худ, дониши худро, малакаи худро, умри худро
صرف و خرجی انا همون زادگاهشون کردن. من فکر میکنم هر نفری که صاحب دانش و معلومات میگردد و رفته زادگاه خود را مثل همین دو جوان آباد میکند و زادگاه خود را به دوشنبه تبدیل میدهد، زادگاه خود را به مسکو تبدیل میدهد، زادگاه خود را به واشنگتن و پاریس تبدیل میدهد، موفق است. ما میتوانیم. سلامت باشید. یعنی به قول جمهور شده است ماژور نیستن، ارکاتولفور نیستن و همیشه سعی و تلاششون بر کار است، کسب و موزه است، تدریس است و هنوز حتما مهمان هر دو مؤسسه شما میشویم و من مطمئنم که واقعا طوری که شما خودتون بچه های زیبا و آلوفته هستین، حتما جایی که شما با اون سروری میکنید آباد و زیبا و تمیز و شکوفان است. موفق باشید و واقعا من شاد شدم که همین خیلی یعنی گفتی روسو که نیفتی ایشو پتیرینه. سلامت باشید، موفقیت. از وقتی که من با دو جوان یعنی که حسن و حسین شناس شدم، همه وقت از کارشون دیدن میکنم، میبینم که دویم همون کارهای سازندگی و آبادکاری در سر و کار دارن. بیشتر وقتی که با شهر لیوکان وارد میشوی، یعنی که بغیر از دو یعنی که بیمارخانه یا کالج خصوصی دیگر یعنی که در اونجا چیز دیگر با مانند دو نفر شکفتگی دیده نمیتوانید. یعنی که معلوم است از دیدی همون بیمارخانه یا که از اون کالج میبینی که کار میکنن، تلاش میکنن و این خیلی جوانها در جامعه ما در کار هستند و همه وقت موفق باشند.